مرندك تغو كرسي كما جنة أرسفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي انغارتي جوكودي جيوتي مبادانو دين ha tengti noon e toɓɓere alowol himma woni towal himmi julɗo nde wonno nde ɗo toɓɓere ko fayidinde ko pattam lamire e nder gurdam julɗo ma en ngar hen garten hen ha gadden ko jomiraɗo tedduɗo towɗo e nulaɗo makko sallallahu alaihi wasallam kaali hen jamiri hen e dentingol mabɓe kadi e loore e ngamela ɗum tagi kanko annabi wa tam'ana ahlul himma al aliya bi anna allah azza wa jal yamdahum bil mauna ala qadri sumuwi himamihim. Kanko annabi o weltiniri julɓe joom en himmeji towɗi softuɓe o weltiniri ɗum allah ina mantaɓe weltanoɓe e ballal mangal fodde himmeji maɓɓe towɗi. Himmeji maɓɓe towɗi ɗi ɓe mbaɗi golle maɓɓe majjata ma allah yoɓɓe ha timma weltanoɓe kadi. Kanko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi inna al maunata ta'ti min allah lil abadi ala qadri al mu'na. O wi ballal allah e jobdi mun ina ara e maccuɗo allah o fodde tampere nde o tampi, fodde effort mbo o waɗi, fodde himme makko e pellital makko e yerlitare makko, jobdi makko so ari ko hen abbitto. Wadde noon paamen hen gokkotoɗo o e gamɗo o e jebbilaniɗo ronkere o on jobdi mun ala no wayi heɓata haydara. Wa bayyana anna akmala halati lmumin alla yakuna lahu hammun illa isti'dadu lil akhirah. Annabi kadi o feññini himme julɗo ɓurɗo pattam lamijo ɓurɗo mawnude foti wonde ko woƴede ko woni oye bange aduna ko soko laakara. Himme mana towiri fof yo taw geɗal laakara ɓuri hen mawnude nde wonno kala ko dañɗa so toon fewani hay ndega fewani. E nder hen nulaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi man kanat al akhiratu hammu, mo laakara woni himme mun e hammu mun goƴi mun fof e coftal mun fof ko toon o huccini e ngan saaha o perdani de ja'ala llahu ghinaha fi qalbi, yondinare ma won e ɓernde makko allah waɗa ɗum toon, ndereru ɓurtugo wonata e makko, wewtare e jiɗgol ɓurtugol e dogante ko heɓata wonata e makko, ko teere timmude o jogitto nde wonno ma allah rokku ɗum yondinare. Wa jama'a lahu shamlahu, allah rendinanamo gueɗe makko fof, o wonata neɗɗo caratiɗo, o wonata neɗɗo jiiɓiɗo, o wonata neɗɗo mbo yuɓɓani. Wa atatuhu dunya hoye raghima, aduna kadi ma addanmo ko foti dañde ko ala ko aduna wawi hen nde wonno ko fesa e tine makko ko ma o heɓɗo. Yondinade haɗata neɗɗo liggade, yondinade haɗata neɗɗo wadde ko foti wadde, kono noon yondinade haɗata neɗɗo ko ɓurtinde e ndereru. Ete noon kadi jondiniɗo ma heɓ arsugo mun ha timma nde wonno arsugo o koko fesa e tine mun. Joni noon goɗɗo o mo ganduɗa hammu mun e himme mun fof ko aduna, hono allah waɗata ja'ala llahu faqrahu bayna aynayhi, basal makko addete ha yeeso guite makko, ko basal o ɓurata hulde hunde fof. Basal tan o miijoto, o yejjita laakara, o yejjita wadde ko moƴƴi, o yejjita laakara, basal tan hulɓinat ɗum. Hay allah o yejjitat walla ko allah yamiri ko fof o yejjitat sababu ne hulde basal. Wa farraqa alayhi shamla, allah kadi ma sertin gueɗe makko jiiɓamo
o horto wondude sago makko. Ete noon fof e waade noon kanko e wewtade e yinnede walam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara Allahu lah, te o dañata e aduna sona ko Allah hoddirannoma ko fesa e tiine makko ko tan o heɓata, hay so yidnama, hay so wewtima, hay so huñƴi ha ɓurti, o pertat nde wonno o yeebima laakara sababu ne yinnede. Ete noon aduna mbo rewi o heɓata hen tan koko fonno heɓde ko. Sallallahu alayhi wa sallam annabi o manti o jaari yimɓe sababu ne ndereru maɓɓe e poɗodiral maɓɓe e moƴƴere. Yimɓe ɓe ganduɗa ndereru maɓɓe fof yowti koye wadde ko moƴƴi, e hen goto so waɗi 10 moƴƴi, goɗɗo wiye min de mami eto wadde 15 walla 12. Goto so waɗi gotel goɗɗo wiye mami eto wadde 2. eɓe ɓurodira eɓe kirodira wadde ko moƴƴi. Nula sallallahu sallam manti ɓen ɗon. Holno wiiɓe? O wi law ya'lamu nnas, sinna fof yimɓe ɓe ganduno ma fi nidai l awwal wa saffi l awwal, so julɓe ɓe juuloɓe ɓe ganduno ko woni e noddinago garwanigo e sappowol garwinigol e nder jama, thumma lam yajidu, ɓe dañani ɗum wadde illa an yastahimmu, so wona ɓe mbaɗ ɗum kuraje, lastahammu alayhi, ma ɓe mbaɗ ɗum kuraje. Mi arta hen, sinno julɓe ganduno nafoore noddinago, so noddini yaade toon law no wayi hewde moƴƴere, hay goto fof ma wi goɗɗo iddata komi toon. So ɓe ganduno kadi nadde jama walla nadde juma law keɓa e sappe garwaniɗo o no wayi moƴƴude, maɓe mbaddu toon ida. Annabi so ɓe mbaddi ida ɓe jottodi, maɓe mbad kuraje, hande daraɗa janggo mi daro, walla ɓe mbaɗa kuraje mbo kural ngal yani fo daro, sabu no ɗum wayi moƴƴude e no ɗum wayi fot ɓurodirede. Ha joni annabi walaw ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilayhi, so ɓe ganduno kadi moƴƴere wonde e yaade juma law, jane aljuma julɗo o heblo keblogol sunnagol gila e lootugol ha e coccugol ha e uranteri mum ha e ñantugal mum, o yaara seesa o ɓaaro juulirde juma, yahde toon gila law gilana weeyi, son ganduno no ɗum wayi moƴƴude, ma on mbaddu hen ida. O walaw ya'lamun, sonno fof kadi yimɓe ɓe ganduno ma fil atama, holko wone juulal geeƴe, tawede dental julde geeƴe, wa subhi, e tawede juulal subak, la ataw ha maɓe nootoyoɗi walaw habwan, hayso ɓe ɓafat maɓe jaha. Nootiyade dental geeƴe ha tengtinone dowri ndi ɗo ganduɗa lumiére heewani, sahaji ko laabi ñaɗɗi, sahaji ko huɗo e ɓakkere, sahaji ni hay gui'e mormorta ha keɓa juulirde, ɗum ɗon ko moƴƴere mawde. Subak kadi taƴa ɗoyɗima, pewditoɗa, so wiyama assalatu hayrun min annawm, ko juulu ɓuuri moƴƴude ɗoyɗi ɗi, taƴa ɗoyɗi ɗi notoyɗa, son ganduna moƴƴere wonde hen, annabi ma an mbaddu hen ada. Ete noon ko gueɗe pattam lamije ɗe ganduɗa leñol islam ina hatti ɗum hande. Hande a yahat jama fajiri tawa toon sappe goto, hen sahaji a tawata toon sagataɓe, hen sahaji a tawata toon softuɓe, kono sa heɗe circulation to eɓe ɓittidiri toon, sa heto dille goɗɗe eɓe ɓittidiri toon. Kono soɓe ganduno moƴƴere wonde juulal fajiri wondude dental, soko Allah hay goto luutitaki ɗum, ko woni hen e moƴƴere gila e arsugo ha e cellal ha e baraji ha e tinnare ha e wonde julɗo gonɗuɗo. Nulaɗo sallah sallam andini men towal himme kadi e du'awuji makko, eno yamiriri men yo noddir Allah. Kanko annabi o wi ñaagode Allah e moƴƴere mum
wote jawe wote kawtoɗe ko ñagoto ɗon Allah ko sabu Allah ko joom ngalu ngo gasata ko joom mbaw koko huɓata kala mbo ina ñaago Allah yo mawnin ko ñaagoto Allah ko nura sallah sallam omo wiyanno isa saala ahadukum so goto mon ina ñaago Allah fal yukthir yo hebbin fa innama yasalu rabba ko Allah joomi ko o ñaagoto sinno ko neɗɗo ñaagotoɗa mbiya ɗum rokkam seeɗa haade ma e gasnude walla haade ma e tikkude kono aɗa ñaago Allah aɗa toro Allah hebbin ko torotoɗa Allah ko toro ɗum ha heewa toro ɗum ko toowi ko mawni wonno ko Allah torotoɗa Allah ko jogii ko huuɓata gasata ustata ko Abu Hurayrata radiyallahu anhu o habri o wi nula sallah sallam wi arina e makko kanko nulaɗo Allah sallah sallam dental muhajirin fernoɓe ina ummi makka telli madina ngari e nulaɗo Allah ɓen ɗon muhajirin en noon wonno koɓe yaltunoɓe makka ɓe ngari madina ɓe gaddarani haydara jawɗele maɓɓe e gueɗe maɓɓe fof ko toon ɓe gacci eɓe gonde basal cattugal ɓe ngaru e nelaɗo ɓe mbi nelaɗo qad dhahaba ahlu duthuri bidarajati l ula wannaimi l muqim o wi annulaɗo paama noon joom en jawɗele ɓe jogiiɓe jawdi alɗuɓe ɓe ɗo e madina ɓe nawi moƴƴere nde fof ɓe nawi darajeji towɗi ɓe nawi neema ɓe nawi kala yaajede nulaɗo wi ɗumen wama dhalik ɗum hono woori ko jiɗɗon haalde qaalu ɓe mbi yusalluna kama nusalli kamɓe joom en jawɗele ɓe patron eɓɓe eɓe juula holno min juuldata minen miskineɓe kadi min poti ɗon wo yasumuna kama nasum eɓe kooro nomin koordata ni kadi min ɓurdirani ɗon haydara kono noon ceertigal ngal woni wo yatasaddaquna eɓe cakko eɓe tottira jawdi wala natasaddaq minen min mbawa sakkade nde wonno min ngala wo yutiquna wala natiq eɓe coodo yiyaɓe eɓe ndimɗina ɗumen minen min mbawa ɗum eɓe tawa joom ñamande no daha ha dande mum teddi ɓe joɓana ɗum ñamande o rimɗa minen min mbawa ɗum wadde kamɓe ɓe monima amen nulaɗo sallah sallam arti e jaabowol he o haalaniɓe noɓe mbaɗata so Allah jaaɓi toɓɓere men faande ma en gartu kadi jokken windande nde bandiraɓe ko ni tan goroten e toɓɓe joɓari julɗo so jomiraɗo joom mbaɗe ɓawɗe ñaawi ɗo haaɗi fof sen garti jokken ha famamuyo o wawa timmude bandiraɓe wassalamu aleykum wa rahmatullah